Uspalonu ruono aula rikaribishe mbavie mwananyasi Desire arumaze mimbari za hatizimu ili rihadisi mbabinda sinaye holiho actualite ni hawa ivunia wenzi harumaye makati yao. Mwanama Desire, assalamu alaikum. Wazalendo watukufu wa Komori, rahma na amani hujihanyu duwe haza tuwasaza salamu. Rambi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mwananyasi Desire, kwa leo nurifanya makusudi rihupare mbavi oliho ndaila volonte ya haho ya uheza leji ya ufanya madai hezi hundao wanazi basi na muda mwingi banu haini saya bafanyi wa mparo wa hemarania wende wadaizi haki za hao ni uhabili waruende wadaizi haki za hao cha usikitifu sikarono mbambu usikuwe hija shihishia eja jaja siku fulani ngabo jao shekao suku jasikari mononi ema nazi ni hiki maraba menchi wa Komori mjoka kanga mdudunga maraba menchi mwanama journalist afikiria ukana msiba mziro ikao uremao harumai mwanam Komori aukanga muamini ya ukana leda nzine lejikao rikoshemeza sikarishemeza jila mru wa siasa sikarishemeza jila mru wanzoezi sha imahu si ujionesa ukana siwa na wakomori ngasina haki ya udai ye maisha yahe mwanam Komori si aminu kang si udai ze haki za mwanam Komori auka madama ngasina uranya wa shikomori ngasina uhuri ya wa shikomori yo wajibu oliho ritendeza madhamana warengansi ekaka zituhenda lazima sisi maranya rijuhe rionese wa utukivu ya udai ye maisha hatu imahu emasikiti maziro amasuala hamandilo wanambia nga msikiti ho halisi haku aukaya madama mira ya Komori wera ya Komori miuchi hunda ya ukana ekati shemeza kam aminu kanale danzila mwando ekati liri ilazimike mnu hamanda we rainya unengarle yabo shama sikiti maziro ni uonesa ukana badi nyima journalisti shaba ngabondongo mbili msoye leo kana nyima journalisti shaya we mwana Komori aminu kana haru masuala hamandilo ngam aminu kana ekati habilu kana ngamshemezo asuke mimi mesha hangu ya ushemeza be ushemeza ni wane na mkatadi po vanu wahea be ushemeza ni hundre macho vani kaundo ya tsiyo be ushemeza ni hundre unono ikatsa letsigire me marto ya wenda holo kitali abo aminu kana masikiti maziro kokana mashababi hamanda nyi ezinji mkono sisa masuala hamanda hayo ikao hata njajo ju hata nsujwa na mbecha kana aminu kana leda nzini ko ushemeza ilo lazimu ukeho dingoni wambe ukana gola nkulio akaya siti wanura nzori ziri za hizi mwanama Desire kutuelewa ya ukana ezo ikao makatini uhabili haupare maranyambe se maranya sijirambe kwa tina aminifu nwandu kaundu wapara wandu awe ranya wae hale meo ani eba mungu indini za kusongeza ile wera inya haini sa ya paro haruma movement ya udaizi hakizahahi ya tukiru henda eo pezo ama tuwa hungo unukana isi wazi yao maraba menchi mwanama journalista mfikiria ukana masikiti maziro ukana NC hatu rikilo haruma diktaturi haku na vanungar aminio kananga wanada mwatoshinda welewe fasiria diktaturi nda inu ndo kana NC yo sasanyiwa hanzaya NC yo sasanyiwa atabu yabole lo inuri ani ekarando anzara ngalie maranya wa Komori rirende hama korompi ani hezi la tabu ikaundo ziremawe mwanam Komori yabonga aminio kana kwa mungu ya tojoju wa mburi ya kakurompi paske leno inunga mwanao zitambu ikaundo zarema iranya ya yewa mbu yelewa ukana ngamu maranya kangu anikomba bizatoma za ukangwa nzo watilomba hazimu abo iranya wa yengu onokana hosa upareni nende na kufanya madai na balati ni kwamba toma ya ukana mtoka utilo hazimu ngejihundu iranya hajihundu kaka tusumuti ya sa upareni ya habo ya umasikitifu maziro paske yu daila kwamba diktaturi parce que dictature nuda imiko yotia nzaya yotia tabu mwanam Komori katunda mbahazi wo utowa wandumu hazini yabo lazima iranya Komori wahe yadono kana balani kiwatoma ni mungu ya ukangutoka utilomba hazini yabo wajibu ya suluti ambe kakatusopare haukahutsona handani ngone dictature banu ya haladara haukawananyasi ma journalist ngamonao enamna mwasasanyiwa enamna mwasasanyiwa wananyasi ma journalist ya aminokana wetsi haki
akananga aminukana lelo yinu haina ndongo kiongo zibirau haruma ensi wajibu nido wangu wabidi mzoneste haruma ensi hatu rekanjema rekambi shai wajibu nidi mwabidi ngea aminukana si ujibu esha sababu shiraia ya tosubuti usao parena bano maskiti majiro eraia wakati ya ujelezana paske raia yetu dambo kana minfusi ya parena ba Mwinyi Baraka nge wanrabo Yusufu Muhammad bwana nge wanrabo na banu boranya shinda uelewe kana weso parenu utsamkata dipe kwa banu wahea yanzo wanilie mkata dipo banu wahea yanzo wanilie banu maji ya tusia aminukana zote za opposition banu raia ya usiswa pareni ni opposition ka position enda arubavote wanzo ya amba hungu habo kwa shara hii haruma kilo nsohole ngam aminuka mwana ma journalist lazima ndunga nemi nawe ya usaho pareni ya ukana kilo nsolo banu yahea kutushunde hula mwana ho katuso maliko lipo sike mafundi kwa tuliwa ya munga muaminukana izo tiza hangu wa miche izo za hangu damina we mwana ma journalist afuko kana tsijibu mbabe arwe maswala hera nyema na tusao pareni inudo kana mashangazo hapo marhaba menji mwananyasi Desire marhaba menji wangalizwa tukufu marimika bakti nuri hadisi mbabe sine mwananyasi lejio linu Desire wananyasi walioboze makati gwahezao lejia hupara daunu wananyo ya ukana ambese kairi msiembabi bwa inu hotodo para wandu henda haruma manifestation hotodo para wandu hotodo heya mwambaze ngo katsukiri mana hamangwa uno hamaketu jana marunda bamu hamandawe wananyo ojo wajibu namnaje marhaba menji amwaminukana banu wandu wa umbashandu wote zo falisiwa sawa ngamuaminukana we mwana mkomori amuaminukami mwana mkomori leda nzika wa Johanza ikomori yao ishange izo dizo na Johanza ikomori yangu ishange ngam aminukana banu masikitifu maziro ndokana banu lotsinyango mrurongoza mfuma shishio au kana horongoza mfuma shishio yabo yo nganzao ukena jila nduma ali ukena jila urasu au kana aminuka mfuma shishio wa mwendele kote ya goshi wa mrumiza yatuishia warudi wa mreja rumale shishio la kote droite yatuishia yabo yohunda namna doshinda uparise urasi wa uraki yo bambe sengu jwamba garjwa kana idaule kaundo iriruma wanandu kwa fuma shishio yabo yotsi ndongo nyango ndo toshinda mria rongoze mfuma shishio yashindeshi namna hii sha imaho ngam aminukana hama inu haki hangu ukana miuzo ni sana nono ukana vanu sheilewe nganzo shiyenshi heki yasia urewe wahe ledaba gebidoli yeshi heki yasia ulaba wahe yabo aminukana ho liho mimwana mkomori ni tambi hawe meshalo maziro yuwajibu nje banu nje nishemeza kale lo inunga bwanadamu ikaongwa ale wao ya ukana Desire kubabu hata ndo bahi no kabati zishanjeo ikaongwa lindao kamide joka uwani umide joka uwanense ni sisazali sambia ya rohebala abongo ajitrompewo wa wanadamu wajitrompewo kama mimi ngwanzoni wane banu nito wazali sambini do fungulo bala wa wanadamu wajitrompewo halisi abongenga aminokana zinudi zoni ko zamba yokana banu lelo inu linu banu ngari kasihar mabundu arwayale pande ya titeshe ya rungwe nkongwa ya titeshe ya rwale lejami lebwele ku banu henda mndunge na mtsango wa hai mimi tsirongowa ngewe mano tsoja wafanya hindi wona rongowa namba ukana insi yake ngewe mana wewe uono upezwa matso yawe ya ufanya zendongo za ushinda rito wemba ezini emana wewe tsoja wafanya hindi ni mwana mtukufu abo muaminokana ngamsamihi wandu ikaundu ambao kana Desire we mkaidi sham askitifu maziro ezinji ngojo hunda wotsi wanadamu ikao ngwa usurletere amandami sha wanadamu ikao ngwa majojoni ani ngwa mabangani shatsi wanadamu walosurletere wandu walobonze wakazale fubahuna nyungido yo emana sina rekandu walobonze rekandu banu hatanga wandu walobanu sho wandu walobanu wajo kauto wazentarane na hizo wa wandu walomajojoni kwa tsula ya surletere amandami mimi sina zofanya sheza hangu mimi ngamwambu lelo inu mimi tsamit na bisur leterenga mambo kana ngamruma ni mbaye zikaonge rirendo nai yabo lelo wewe mstarabu mzoto fanye baba nuka bozo mimi na bao abonga aminukana lelo inu nguya tsinje haruma joma nguhadwa tsheya ye ulosu letere parce que mi demzeye ami demzeye mwanama marhaba menji mwanama marhaba menji mwanama Desire marhaba menji wakomorika umrini kazi dakika zinu ikauri hadisi babu sine mwananyasi Desire ekari luangalia hunu ngamtsodo hamba zendongo banu ntijunga zendo nahi sha usikwa jana riwono shababi mzima miongoni mazarabi wakomori wa heshesi wa shamwali
unungwa Mungu shukurio maana wanungu warengo muhazini zengonga zindawondo baba nudezire wende utuye shikomori wambao ya ukaze ngo kasuhenda au wala wambao kaze ngo kaze ndao wanfenshun ndandesu alainuke wabwi ili wakomorwa dunda bahati warimika zidakika zino habisimbabi waelewe fasiri ya hizo ngozi. O maraba menji mwanama journalisti maraba menji wa komori mjoka ngamdunga o maraba menji wanama wahelesi wala mwali izo mimi nambao ndo kana andani umezi tiharamu ufuarizi tiharamu haramu ndrongo nzima do mrurohora wandu ya wende mahala kao wandu wala kwatsu jibi wano mahala wanzo wende yode haramu sha umezi tiharamu ufuarizi tiharamu bunge aminukana harumale suala linu ngamshukurio bale suala linu tini kwa wakala nele si wala mwali yewa mzambondro tini kiwa wakala nele si wala mwali sido wandu wazalo mwali do wana wa mwali no waze wa mwali wanru munjeba njenrongoze wala wana wazalo mwali sido wana wa mwali amzambondro bwakomori mwishiendwe message hao no wakala na rumano wa mwali si rumano wa mwali shatsi do wandu wazalo mwali baba nungapo mndu yazalo mwali na mndu mwali mwali wewe kubalukainu mwalinu ya hatu ngeti janrongozo wanazijana wazalo mwali uswani demne jana itangu fanywa Comores Telecom ya kaina Karimu usiku jana. Naam. Tijani mwambie ukaya emaskitifu maziro ya ndrema kwa udunga mpango ilazimu ike mwanadamu hamandula ya usutene ukana yezikaundo ya idunga ngefanya ndongo njema ani tifrema tisikitia okayati kaulinda ya chea wanese ukana masikitifu maziro ya reme mwanamkomori au kana rikana mwanamkomori ya kubalukaye mwanamkomori ya kau amini ukanende komori ya wojonesha leziza letina de directeur ya ka onikori umali ikao huono ya onikori ya komori ya onikori Aladin wala Aladin ikao huono ya onikori ya komori ikaha mapashila mbe kamzichua onro ya onikori ya nzuani ikaha mapashila muzi ya onikori ya mwali ikaha mapashila magonzi ni bwana mumwali uwo mwajo humnika baraka bawanda wanduri wanzao haja halekezeo ni kori yangazija halekezeo ni kori ya nzuani halekezeo ni kori ya mwali isababisha hale mmembo ajua mitsami huli hakausamuroni ya jaule juna lansohole bahibo ya kansi yabo hafanyaze centre harmaze centre za hatu areshele yao komru yako jaye hula juna lansohole moroni ya ulo membo ajua hakauli hula mitsami huli mjini ya ulo amahame hakauli hula mbeni yabo zikafikiru kana shababi hamandoi mwana yazalwa mwali maana eti mumwali shamana yazalwa mwali likafikiru kana ngojovanu je uonese tarehe njema za hoa na wa mwali lelo inu rikana mwana nyasi wambao abiyamri haka Comores Telecom directeur wa Comores Telecom abiyamri ye mwana mumwali haukana hajaba la kajaka utsawa koi mwana mgazija mwana mzuani au mwana mumwali shahare ngoe na mwana mkomori ya bidia fanye hazi abiyamri awatu ya Comores Telecom izo ndizo ranzao njema hamanda zinu mwana mumwali lelo inu ekare ndo anzara ngalie karna ushinda arionese njema kao za hoa na wa mwali aminukana izo ndizo mndu yako jaonesa ze njema za mwali lelo inu masikitifu maziro bo mwana mahushiano ndondo wa unesa ukaya kabatsi mndu haruma ani kabatsi maraisi wa birabano ikao hama ohanzo wana wa mwali hamaza la sumali ohanza ye mwali hamaza la sumali Tanzania hurekebeshewe ni hurejezize mwana wazalwa mwali shawetsi mwali ni wambie ukaya ebanu wazali mwali unambie nzobanu je utowe ye mifano ya azali ukaya hanza mwali mwali ndiyo je hakaze pozi unguha kabati poro kabati nzia ani kabati ndrongoze kaungizwa na natija ikalelo inu gojo koja wambe ukana lelo inu rijibi wabo ya karinome wa banome wa komanda wa nyumeni de la gendarmerie wa Shimali na yao nesokana mwana mumali atifanye mzaha bak azalika tuhanza ezafanyishiha zimenyewa eba mumali hufanywa ndongo endeniza doka umenya mau au masikitifu maziro na anzani mweshele zize ni mwambie ukaya masikitifu maziro dovanu na wasuli
doba hanuna kawane sokana mwana nyasi woiwe ihazaliwa mwali shayetsi mumwali ifasira bointu ifasiria ukane mwana ifasiria ukana mru yazalwa mwali na mru mwali woyo defende si haki za mwali utwelewana mnaje mwana nyasi woi hasubuti hamba ukaya doba nuna tseha haone sokana kabatsi wangu yani ngamdori samihi dakanzima mji wao imangari haonesano ndondo ya ukana yani kabatsi mru mwema kabatsi mru kwanzo wana wa mwali amaza na sumani vrema maskitifu madiro titse halisi ewa titse halisi nami ngamuhambiyo bo shababi mwana wazalwa mwali usiku wa mwali wa johundra yezi isi ekao kasha ekati jindobi eka haina mwana mwali ekabi amri ekande director wa unikori kao Mwenyezi Mungu nguto mbariki usiku aladini usiku ya johundra yezi mwana mwali ya tanzenga zija hamade hela zali yamba ngwanzo wana wa mwali unambi hiyo ze nyanzo zazali yanzao wana wa mwali eza undra jasa jaza na isazali yonda hunanda ho sami ngamjuziso raisazali ye hanzo wana wa mwali ari kubaliana ye hanzo wana wa mwali jaza ye mwali kwa mrujuwa zemfio za jaza hafariki mama ngabafanyi hota buhithi hata haba kabajafanya tabuhithi ya ujuo kana jaza hakuna mnaje aketi udokande yabo yode mana nanzonu hambia ukana zenyanzo hizo zitsihunde mwana mngazija maudu ya jono mewa suwayara akagura lwa hizo hauya jifie yarudia dziwa dziukaya dziwa heli ya bidia dziwa monzi vatike mwana mumwali utokana uraisi wa daula harenge mwana mngazija hamwanza zenyanzo za hundra Abdunasir Abdunasir mwana mumwali mwanzo wafanya hafia ho biro yamba haulwaya ko amba jifia ngamba ngabo anketi hata haba hakomrujua Abdunasir yafuna mnachi abongejese anketi yode mana namba ukaya lelo hinu riwono wala dobi wala mumwali wala biarithi ebanu wewe hakika Mwenyezi Mungu zenyanzo maana ba mimi tsele wa hama tujua shama mwele wa ukaya ikale lohinu gamtsaho pahalirwe hitwa gamtsaho pahalirwe hitwa miunda namna ndane rengaziba ejane livuriziza hata wakati lijozoya bala sijabala ngamlikomeyo horengasha igongo liremewe tsoju yo fasili ebongezi tihundre mwana mgazija ujwanzi wa zenyanzo zazali zo yanzo wana wa mwali wana wa mwali huono wafati wajaza huono hata maskitifu maziro ani haka arengwa hamambuzi ematiwa yaya ematiwa ya Abdunasir ala kulli hali bomwana mumwali bomwana wazalwa mwali nsuona zenyanzo za kwanza ukana azali ye hanzo wana wa mwali na mimi ngamuhambiyo kana emana nambatsiru mwana wa mwali wa mwali wanambia njenu hambiye banu kaya ekale lo mndungu ndo yame hamndungu ndo yafari ye mnduna jangaje shamru atsiru hore mwali ya dwamba ye mwali ngwa sampulisa ngwa wazali wa mwali kwa tazali vanusa nominaswe kaundo za nomewa lelo inukanga mjifahariyo kuishia bala mwengoni mwe hatwari nsiro rasi hatosi do kangu subuti yambe ukana ye komanda de la gendarmerie nomewa juzi mumwali asubutia samba ya kama na mumwali utimrati fanya mzaha bale kombinezo lise alihezwe fumetwiri haina mwana mumwali utofanya mzaha ngujoelewa ani yaborelewa kana woye roli haka unome wa bano yendea sankadoa na wamwali shababi woi mumwali shababi ya nome wa ujuzi komanda de la gendarmerie ne bana wa ya mirongozi ya irongo wa abo yo masikitifu maziro kwa sababu haka unomwa yabo yendea rohito wana wa mwali hakaminfu na shababi kweli ya ujabanu ya subutia dwamba ukana rais kolonel Asala Asumani hanza ya mwali mru ya tsimenyeza fanywa mwali eza fanywa mwali ndazi kumboni hulekeziwa na hufanywa hindi eporonge fanyi wao eporonge pamungoje niya haina nrongo ujozone soza mwali woto tu aningejo kange ngejoka ani unambie nrongo nzima yafanyisha itonge
maneka hamba l'hôpital nge eporo nge zepare nge ani unabie mbandongo ya mwali ya nyongo haitsonge mtoshindo nambia kule mtoshindo nambia ngizonge oyo khatwari mwanama journalist afukaya yabo lazima rido chabanu rerekebesha wala mashababi mabani hatu babanu ye mashababi wangazija wao mezi waungu wao sha kwatsuru horaru mwemichi hao mimi wakati njoka mezi sina urohora memba juu mitso jojenda miche mitso jojangaje wa miche aukana wasati kubalukati lemewa zetabu zinreme sina uporohora umjamemba juu na mbeo mjamemba juu nguo batima nazali mimi desirenga mi batima nazali yode heli mimi njojangaje hebu ngende mano karisala ino wana wa mwali wanrumu shado wana wa mwali shatido wazalo mwali wanrumu wajawana mbio kana hena mwana mwali yalona ubamo na jangaje shati rumiyo wana wa mwali hebu nge mwana journaliste kangawe na za unenjeziza kwa minukati shenitsi biblia zenuktwa za maskiti maziro ya hema shababi kao rila harumwema bavu yatu ne miji hatu ya ujabanu ikengwa nzo ikengwa jini ko namna ya ufahari ya uruhora miji kawe miji garikubalio kana kwati d'accord nemba ezinu kwati d'accord nemdikaundo ya tendensi yinu iswe kaundo yafanyao mwanama journalist maraba menji mwananyasi Desire maraba menji wangalizi watuku kika undo marini kaze dakika zinu hadisibabi zilera zinu risaru wa suidi haruma dakika 25 yavo mpango isangu endao na uchinzaro eba holiho dezembwana ikao ngozi defender nguva la hakaleo eba namne maisha yaliyo haruma yensi eba owasuya joni kesha babi mkomoro koliho de maisha heli yaliyo na boyakana haina usiku ngamheza oleji sumumbuku munuyuni nfamula yugusuru kwatu ishia eba wasuyo duwanika heli honde zijiro zinu ne bwana mloni yomya nao hata haba andu watu shindo mwelewani wasuya maraba menchi andani owasuya njohu mnikani ni maranya bawe mwengoni dokana mshinde mwelewe ukana heina rjoka rjabanu ngarizambao rishinderi yelewe ukana ensi yatu ngekozao vanu amini ukana Dar es Salaam wao wachusi wafanya maandamano sha wakana mada imanwa jina ndokaya inuye zikao ngizo vanurangu hale no huono Dar es Salaam komba henditsio baye ni yare mwabanu ngwendo Dar es Salaam haunono ye wanzo yasomesa mwana ngumba izenda Dar es Salaam ye wanzo endea ule marchandise ngwendo Dar es Salaam huono no waone sautukivu yokake na ujokiri fami nzima hau parti nzima itsokabala jumotsoruma simgwajela hununga karitsina maji karitsina mwenje kombendwa hula si unono simsomo risiziduku yabolelo inu ngambehweri sala inu harumwe mashababi rikubaliane ukanalelo inu mtsono kana sijatsikansi vanu hauteta ba mtsushe meza danzi la membaju mtsushe meza danzi la heba kwa mtsameho shamshe mezo danzi la hena mwanamkomori yakubaluke mwanamkomori kozo au kabanu sherewe ledaba yemjifumo uongwanzo ya yeshi ama wanadamu wao pia wabekwa ni Mwenyezi Mungu yabo ngendo kupara mashababi rirensi huelewa haushashi ritsudambo kana mintu sapare ni bamwendo natashiye mwinyi baraka twenda na separe ni tsashe baruani au razida Yusuf Muhammad bwana rikubaliane ukaneka ritwari sopareni rishemeza setangu kondo zirundao mkatadipe usihi amadelu wakati wakaya kilwa nsohole isihi dunia la nsohole lisihi ye majingari yaonao omwenjengaru uonao izodeze haki za heraia yabonge raia la mwa ukubalu kana we raia mkomori gawe na nationality ya shikomori gawe na carte d'identité ya shikomori yabo yo wajibu tuhebuda iliese haki za hao za kukawe mwana mkomori wodo wasuya ya lazima ununike mashababi rielewe ya ukanasira kansivano si uamini ya ukana rifu ribakishokari hunde wanduwariti nombaba nuna kansivano nga miprizo sibakisha mru ya jantowe ozangoni yabonge ekapu tsinazo nambia yabo ngari jo gojo ni makalima ya mwiso ikanga wenazo nenjeziza gasivanu gasitayari maraba mwana ma journalist maraba meji mwananyasi Desire maraba meji wangalizi watoku kumakorudunga yotoka ya unumpango maksusi kaodora kahufanya vanu yabo karna hurengeyo wakati wa haho ngarujoho bamgurire jeilana haruma madda za saya ikao ngazikome yao mujitama na ala maisha maziro ikao garima wanansi yabore ushukuria na nawe baho ikakutina zanjeza garujenda nukazabanu wassalamu alaikum
Oh, maraba menchi mwanama journaliste. Oh, kalima la mwiso la hangu aminukana ngabo aya yaone sakaya aibna ami el mashita fama el mashita fakama tadini tudani baza wallahi ngojoliwa bazali azalizo zone urone sawa bana yangu andondondo kama tadinu tudani bazali wallahi namne mesha maziro ya rema we mwana mkomori namne mwana mkomori ya jobo tasatonga mbendo ya hala namne mwana mkomori ya tsinzi hatoma bazali noede warengensi hatu wallahi ngojoliwa kakujaliwa rumwe mwana hu bazali dawe wawe katside mwana de mjuhu shanga aminu kana zetamburizo nao si wana wakomori ritambi au bazali ngojoliwa afika banu karno porojo kubali ridwambo kanazali hajwanza fanya njema shade mawaziri wa ahizondamu hema waziri wa hobo wahiba hema na uto watala joli hindu hema ne mawaziri wa warendo nai hema na watu hunda kwiniswa hindu shale lori kubali ya ukanazali hajwanza fanya shado wa mshangiria wangenga rambao kabazali skarja voti waziri wala karja voti ministry shemrura mnikaze jukumu dawe yabonge wakomori ngamjo musamihi ba ikawajibu ojabanu uonese babiri hadisi haubazima yabonge do mboshelani marhaba menjini wanukano mwaka uridu ngabanu batina udiwa zaze medie kaudozi ko urengaze live za hatu tsanganya yabonge ngamu mbosholoni marhaba menji ne humlahani heze to sasa salamu zangu duhamba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh garjona na wakati wa satsena ikala kalmauti arhiza zejama ya salam assalatu marhaba.